haini hai chini mangple kasai faika jotono sawi mano je chini Tripura haste bo 16 February 2023 chini Tripura haste ganago ni election mani phiaba jang result sawi manka 2nd March 2023 o result jotono sawi manka BJP no kaplai engwe hapang khamani tei jing support grohon khaimaro bo nugoi thangkha maikona tini BJP ni MLA rok tini Bidhan Sabha hall speaker katal tani katal speaker borom ganang Binoy Bhushon Das ni tui dulmungbai browni thani bo support grohon khlaimani chang mangkhe nugoi bo mankha maikona tagaisa kotoma katal chung sawi bo mankha khana chung jotono sawi mano 17 March 2023 tei Friday ni sal tei 11 tamani jorabo Tripura mothabai kaisa 13 jona elected kaplai ingjak Bidhan Sabha bo o 13 jona MLA rok khana vote taking ceremony achokjaknai MLA tei samai tangjaknai thaingka Tripura Legislative Assembly Hall Agotala no vote taking ceremony Tripura mothani 13 jona leader haikaba MLA khana samai tangnani thangoi tong maikana upcoming ching khnani bangoi ching phunuknai maikano lukorokno jotono na angkoinai je joto khana khatung khajana bisingo 13 jona MLA ro Tripura mothani ngoi khana jotono samai tangmani haikaba MLA ni potnana bangoi ching jotono reading laijak makano tong kosong lukoro khana khatung khajani bisingte kanani ceremony no naibani bagoi chung chini mangpe maika tuboi phaibo joto saimano busuk jora tei 13 jona Tripura mothani MLA rok kongbarani bangoi busuk jora Bidhan Sabha hayanke ba assembly o thangoi busuk jora chini jingjangno kagoi manai maika jotoni nasinglajak naina disini manglu rok chung maika no phunugoi tong khana chung jotono nanika